Kaysa nan foreclosure vin gade lavem. Met li te kontaktem pou m vande ni pou li. Se yon kay ki bati en 2022. Nou ka di se yon kay ki preske tout neuf. Le ou entre nan kominote a, wap wè même builder ki te bati Kaysa ap bati lot kay toujou. Mwen te fe kek video sou kay HUD foreclosure. Mwen te ban nou website la, e mte di nou ki jan pou nou chèche pou nou wè si genyen foreclosure nan zon kote nabite ya. Gen moun ki mandem ki jan kay yo fè rive sou site la. Vin tande pandan map explike ou nan video sa. Kay foreclosure ke wè nan site hudhomestore.gov yo, se kay le met yo te achete yo te pran loan FHA. Loan FHA se loan gouvernement. Si moun nan vin rive nan situation kote li pa ka paye kay la, gouvernement a fait tout ça l konnen pou l jwenn l'argent l bak. Depi ou gen 2-3 mois ou pa paye, yo ka komanse processus foreclosure. Kote yo fait préparation avec gouvernement lokal kote kay la ya, pou yo al vendre kay la nan auction. Pour state Georgia, auction fait chaque premier mardi nan yon mois. Ou ka wè son gros kay, gade gros se chambre principale la. Alors, nan auction nan, gen investeur ki ka vini pou vin achete kay la, ou bien lot moun indépendant, n'importe moun ka achete, depi ou gen cash. Si kay la ale li pa van nan auction nan, kote pa gen yon moun ki te bay yon prix ke bank lan rezerve pou yo te van kay la, bank lan apren kay la bak. C'est kon sa li vini yon foreclosure nan HUD Home Store. Site officiel yo. Et puis, y ap chache yon agent lokal ki pou fè des préparations pou mette kay la sou marché ya. Jusqu'à ce que l van pou yo kapab jwen l'agent yo bak. Comme mwen te di ou, Kaysa gen 2 ans seulement. Li nan yon bel communauté ki nan Hampton. Zone sa ka yon 30 à 35 minutes de ville Atlanta et même distance lan pou aéroport. Li pre yon paquet store, li gen 5 chambres, 3 fou toilettes, li gen formal living room, dining room, ou kapab wè yon très grande cuisine, et li gen basement, kote ou kapab vin aplike tout imagination pou fel jan ko vlil la. Men preuve, gen bel kay nan foreclosure. Nan jou kap vini yo, si ou interese, kontaktem, et map explique tout process la pou l ka vin kay pa ou la.